non ataba birta ke than pon je bang nili thari jikramsa as non birta thepi puthot lang ponek sinam Dolamara malasi emi sekolah long semi kalitang rusmi terang pia panek ciki mudun AJYCP lepen ACYP atom pen semi kalitang rusmi terang pia panek ciki muajai mek deng pon William Singner pantai ri kadam singna rong sarke bat mesen pen pacun pon Karbilo charle song bokagar atom pen semi kalitang rusmi terang pia panek ciki muajai mek paman pon non birtang ton pen lang ponek sinam Lakhai ko rapon Dilip MC konsensi ke parlopont borpung longki hansia rong ameker inu Dilip rong pharbu aning henu daga jogansi ata ningkan cricketom ata kang du wok anim sopi karlitang rusmi terang pia phan kang hon ke jincho abe pin pen chulang rem si apan armudet lo karlitang rusmi terang pi ke dolamra malasi emi school long si toklang charli dunlo laskidam tang arkoni phai thongke bra isiarni sami dolamra malasi emi school long luthan bang lapen ki ka charli bom aklim sumara tuma phan sami Kalitang rusmi terang pia pan ciki mupon. Kalitang rusmi terang pia kar jonglong jomreng mi padun long ber jia pan semi. Luthan bang lapen ki dolamara emis school long kacali bom klim somara tumben semi arna make engri long hirsmi hang pipon. Kalitang rusmi terang pia pan keculang rempen apan kar muda abang pu dilibrong par pan ki kok that pibek nangji lapen ki borpung loki hansia rong pen semi kalitang rusmi terang pia men pen semi MA school ing pupon bek nangji besi labang su school long luthan bang laban kacali bombatum pen ki hang padepon Kedamtang arkoni pai thongke bra isiani Assam Jati Yuva Parishad thi hekpen AJYCP atum methang asai hem CCI along sami Nilip MSc konsensi ke parlopon angkang borpung anim supia phan sami Kalitang rusmi terang pia phan chulang rempen apan kar mudet aputhak AJYCP lapen ke ACYPA atum bent milur kai ponsi ningduk chikimo sai dengpon lason si AJYCP amai phu G2 phukon ben kaning je pon atengki Kalitang rusmi terang pia phan kachulang rempen apranik ended delibrong para phan ke fast track aroda tengpen sikok that pipon vegnang si puji sodak pen khang pedopon lason si AYCP anti corruption to power of Assam Karbi Anglong district committee amai phu chitra buru pen pen sami non kachari bom sarkar atum ben ke biti bachao biti parhau pu athipi ke end ilitum ingjir ningkan kriki thoma phan sami Kalitang rusmi terang pia phan kachulang rampant apan kar mudet phan ma ke dilibrong para phan tong se kot pen kong that pivek nangji pusi alang ni tum pen sodak pen sarkar phan kachuni pedopon তেতু ফালি পেলাই কিন্তু এতিয়া আমি বিজেপি সরকারখনক প্রশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ এই সুভাষণ সুপ্ৰশাসনৰ দিনত কেনেকৈ কিখুৰি বলৎকাৰ কৰি পেলাই হত্যা কৰিবলৈ নৰপিখাতসকলে সাহস পাইছে কাৰণ আইনৰ সুৰঙাইদি তেখেতলোকে হাৰি যাবলৈ তেখেতলোকে হাৰি যোৱাৰ পথ তেখেতলোকে দেখিছে বা তেখেতলোকে হাৰি গৈছে এনে নৰপে সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আৰু অটোনমাস কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং দেৱক আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আজি পবিত্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছে যে যদি সুমি ৰশ্মি তেৰাংপি যদি পবিত্ৰ আত্মাই যদি চিৰশান্তি পাব লাগে বা তেখেতৰ যদি আত্মাই যদি শান্তি লাভ কৰিবলৈ হলে অতি শীঘ্ৰে ৰাজহুৱা কেনে হলেও তেই নৰপিখাচ দিলীপ ৰংখাৰক ফাঁচি দি পেলাই দাবী জনাইছো ফাঁচি দিবলৈ নহলে এই দিলীপ ৰংখাৰ বোলা নৰখাদকটোক ৰাইজৰ হাতত গতাই দিবলৈ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছো কাৰণ এই নৰপিখাচ অকল দিলীপ ৰংখাৰ বুলিয়ে নহয় নাৰী বা শিশুৰ ওপৰত বিগত দিনবোৰতো আমি লক্ষ্য কৰি আহিছো যে অত্যাচাৰ কৰি পেলাই ধৰ্ষণ কৰি পেলাই হত্যা কৰা হৈছে নিৰ্মমভাৱে আমি সেই কাৰণে কৈছো যে যিদৰে ৰাছিয়াত বা চীন দেশত যেনেকৈ এই
নৰপিশাচসকলক হত্যা কৰা হয় তেনেকৰে এই ভাৰতবৰ্ষতে এখন আইন আনিবলৈ আমি ভাৰত চৰকাৰৰ বিজেপি শাসিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অট'নমাছ কাউন্সিলক আমি দাবী জনাইছো আমি আগতেও দাবী জনাইছো যে নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি নাৰীক হত্যা কৰা লোকসকলক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছো আৰু আপোনালোকে চব এই ফুলকমলীয়া ছোৱালীজনী যে ৰশ্মি তেৰাংপি যে আমাৰ মাজৰ পৰা সময়তে এটা আমি মানৱ সম্পদ হেৰুৱালি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি অনুভৱ কৰিছো সেইকাৰণে পুনৰবাৰ আমি সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম দেৱলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো এই ক্ষেত্ৰত যে কোনো হেমাহি বা কোনো আইনৰ সুৰুঙাই জৰিয়তে যে নৰপিশাচ এই কালপিতটো দিলীপ ৰংফাৰ হাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি দাবী জনাইছো rong rup chikim ponlo patangte rong asar dovek nangji anji rong rup chali cholom ponji abang duji lasi karbia tumki hakupen sami rupasen rong chikim pon apuram puthi ateng pensi non puan sami rong asar kepat ajutang jobat nangklem bom do lason si rupasen rong kim apuram puthi ajutang jobat pensi bilom singnar phansbi rong asar bat pon apa dahiri kudum singnar arong amekar kalhitang kudum singnar pensi rong kecu pangcheng ponlo laso duntu kalhitang kudum singnar bang rong chawai det penat api bangki kalhita kensing singnar lapenki kalhitang biren singnar tum pensi rong asar nang manlo bon sami alang tum pensi bilabang supir hepen chori kang puwa jok pensi kedam tang arkoi phai thongke pra isiani bang rong chali chalom pon thuji aphansi bilem singnar phansi puthor rong asar pat pon thulo bilom singnar phan rong sar ki bat ponalong sami romes terang rong asar sonron terang rong asar lapike prek manpeng thi du tum pen chenglok rong sia tum chitong tun pen chi chiton sarpen bilom singnar phan si aron chok lempen rong sar ki bat pon mesen pen pachun pon daihuri pen hathan singnar kar bilong liberta Rangsi ini hem materi chatai long beban media support materi media kurang kreatif tu pasti ini konten pardon pilot ini sesuatu yang langsung kurang kok ada na Fransi antum pada kero pilot ada na itu ini dah jadi demalong setong sarla ada yang kita itu turun itu anak orang kami ini konten pardon pilot ini dak hekoi ke lahan lo nili tum dahuri kutam sinala rong lo rong sa cepat program sinala kono kita tang dengan get employ apran nili po dam grupen nili kunu let bidan sinal alang li rong sa ko bom lo so pena pi mindu kita tang surini rai koi ke thom December article ni kuno bangka sewa julo so pena pi ini nili for kali deadline seta ini nili dehuri kutam singnar arong gangura chunanji pulta rong kete na tu pen rong berong hak gangura chun pamelo tapatan mini chehok lo asi pini nili rada thengno ate media to ma thengno achi chak lamchak achi piason dak thakene la lo pini nili si gangura lo bomat nili ning hangaling nili klem ponpe tapi ning hangaling nili ning jeje ning hangaling nili ni rakam pe tamte ketek an kemi an pen ketek ding atum di sore di klem ji tapi nili ta kun an ketek an pen ke nili ki me kama fan klem rape ji kachingwa yang bong tai ta Fransi kachingwa pen klem rape ji tapi kedam rape ji of Fransi ini rada thengno mate media thengno kami nili cak di sana tak cak lo ampen tapi rong kacingri dunangji keklem rap kedam rap phala pansi tai kita me toa solan ini sikini pen gang buralo pomat ini hangali klemji damji mapati si ini dam kita ikon toklo ini rong sa ini nen sa William Singna dehuri kutam Singha rong jibi tang ani kalang bom yo let beren singnar ang li chewa yo masalah ko langli ek asopo pansi Mr. Yong singnar kang pansi to to ko we
Korea tum tapi anak orang itu kau ini kardamen itu cingwai sarpen si pini nang lepas nang gura kimi nang lepas si salon orang nang gura kahai si nang lepas kumpul si pini bengkel di tahun lepas nang pensi itu kau ini tu orang sinarong bang perorat hat nang isi itu kau Japon kau misalkan pensi itu kau tu dalam pantini pen Karbilu Charlie song poka kada tumpen smikar litang Rosmi terang piapan chiki moza megdeng pon. Non ki bang jiani kila puson ki sung kitong pon pede jia pan bangsi. Karteng Rosmi terang piapan katulang rempen apan kar muddet abang pubega pan bang ki kok thapi beg nang si pusi. Karbilu Charlie song poka kad aro tumpen sodak pen khang pedo pon. Lapen Karbilo Thomas Council tumpen semi borpung hawaran humridam si kalitang Rosmi terang pi aheman humridam si ahema sora tumpen kisung ki boy pen pajok tun je pan semi alang li tumpen chuniri pon thu. Pinya dabai berta bangki lan ban sikang ton peglo do me thak me kardom.